Hej, sačekaj me! Zanimljivo. Nikad nisam bio u tako neobičnoj školi, ali sam uzbuđen da vidim kako ovdje funkcionišu časovi. Moram brzo pronaći svoj razred. Matematika! Volim matematiku, hajde da idemo na čas matematike. Nije moj problem, ručka je loše pričvršćena. Dobar dan. Eva, šta radiš ovdje? Brzo uđi u učionicu. Upoznajte našu novu učenicu. Svi Eva. Ćao, Eva. Zašto nova učenica nije došla u uniformi? To je tako čudno. U redu, budimo ljubazni prema njoj. Oh da, možda ćemo čak postati prijatelji. Hoćeš li se igrati? Ne, hvala, želim se fokusirati na čas. Djeco, vrijeme je da se spremite za čas. U redu. I sklonite svoje uređaje. Odlično, danas imamo test iz matematike. Hvala, volim testove. Ne, Eva, evo, uzmi ovo. Tri plus 2 je jednako 5. Ovaj ispitni rad je stvarno neobičan, ali ću se potruditi da dobijem dobru ocjenu. U redu, vrijeme je isteklo. Vrijeme je da predate testove. Nadam se da sam dobro uradila test. Doviđenja, učitelju. Vidimo se, učitelju. Ćao. Ao. Dobrodošli u najneobičniju Lego kantinu. Djeco, uvijek perite ruke prije jela, to uklanja klice i pomaže vam da ostanete zdravi. Šta biste danas željeli? Željela bih miso supu, kalifornijski sushi rolat i jednu krofnu molim. U redu. Hvala. Uživaj. Željela bih miso supu, jedno parče pizze i sladoled. Uživaj u jelu, Daša. Želim tempura sushi, cheeseburger i hot dog. Hvala. Željela bih nešto prikladnije za doručak. Šta mi predlažete? Šta kažete na tost sa maslajcem i jajima? Zvuči dobro. To je dobro, ali imate li nešto drugo što mogu podijeliti sa svojim razrednicima? Ovo je zapravo ono što sam trebala. Mislim da ću ostaviti pizu za kasnije. Mogu li sjesti s vama? Naravno. Kako vi jedete ovo, ovo nije jestivo. Imam nešto bolje. Šta je ovo? Evo! Wow! Izgleda li ukusno, koristila sam brašno, mlijeko i jaja da ovo napravim. Poslužite se! Ukusno. Vrijeme je za piće. Čekaj, Alekse, to je loše za tebe, imam nešto bolje. Momci, pogledajte, to je sok od maline i borovnice. Napravila sam ga jutros, borovnica i malina imaju puno vitamina. Daju vam energiju i čine vas jakim, uživajte. Zapravo, imam još malo.
Momci, evo gumenih bombona za vas. Hvala ti, Eva. Nema na čemu, momci. Zdravo, učiteljice. Ćao, učiteljice. Ćao, učiteljice. Današnji čas je vrlo zabavan jer možete izabrati svoj umjetnički projekat. Napravit ću prelijep aranžman cvijeća. I ja. Volim cvijeće. Današnji zadatak je tako zanimljiv. Želim napraviti nešto posebno. Nedavno sam posjetila Pariz i vidjela sliku Mona Lise. I napravit ću nešto inspirirano njom. Vrijeme je isteklo. Vrijeme je da predstavite svoj rad. Ovo je krizantema. Dolaze u mnogim bojama, žutoj, ružičastoj, bijeloj, pa čak i zelenoj. Cvjetaju u jesen kada većina drugih cvjetova prestaje rasti. Ovo je cvijet šljive, cvjeta krajem zime. Ovo je orhideja, vole topla i vlažna mjesta, mogu rasti u šumama, planinama, pa čak i na drveću. Prekrasno, Daša, ale Alice, to je A. Napravila sam ovu umjetnost inspirisanu slikom Mona Lise. Napravio ju je Leonardo da Vinci. Ona skoro da nema vidljive obrve. Njen osmijeh izgleda drugačije iz svakog ugla, ponekad sretan, ponekad ozbiljan. Eva, ovo je nevjerovatno, A. Dobar dan, učenici, i dobrodošli na čas nauke. Danas ćemo proučavati modele minerala koji prikazuju ljepotu prirode. Pogledajte ovo. Oh, wow, kristal. Učiteljice, spremna sam da pregledam svoj kristal. Odlično. Eva, i šta nam možeš reći o svom kristalu? Ovo je crveno-ružičasti rodokrosite, njegova boja dolazi od mangana, posebnog metala unutar kristala. Također formira lijepe pruge ili krugove unutar kamena, a nalazi se na mjestima kao što su Argentina, Peru i Sad. Spreman sam. Ovo je tangerine kvarc. Prekriven je prirodnim naranđastim slojem od željeza. Tangerine kvarc se nalazi na mjestima kao što je Brazil. Ovo je plavi fluorid, formira se u zanimljivim oblicima poput koki. Mogu ja. Ovo je ljubičasti ametist, može biti svijetlo ili vrlo tamno ljubičast i to je vrsta kvarca. Nevjerovatno odličan posao svima, svi dobijate A. Zdravo, djeco. Dobrodošli na čas fizičkog. Danas ćemo igrati fudbal. Jupi, gol. Pauk, učiteljice, pomozi. Pogledaj, uhvatio ga je. Uhvaćen si, nestašni pauče. Hajde da se zabavimo. Dobrodošli na naš čas paleontologije. Danas ćete predstaviti svoje projekte o dinosaurima. Ali prvo, željela bih da pokažete ovaj model fosila Tyrannosaurus rea. Trej je bio ogroman, dugačak do 4,0 stopa i imao je vrlo snažne čeljusti i velike zube. Njegove ruke su bile male, ali je ipak bio žestok lovac. Tyrannosaurus Rex je živio davno, prije otprilike 6 miliona godina.
Želim prvo predstaviti svoj projekat. Nastavi, Alice. Pokaži nam šta si pripremila. Ovo je također tre. Izabrala sam ovog dinosaurusa jer mi je omiljeni. Bio je jedan od najvećih mesoždernih dinosaurusa na planeti. Ovo je Ankylosaurus. Jeo je samo biljke jer je bio biljojed. Njegovo ime znači spojeni gušter jer je imao oklopne ploče. Imao je veliki rep sličan toljagi kojim se branio. Ovo je Equinops. Bio je mali dinosaur veličine mačke. Bio je biljojed i volio je grickati mekane listove. Ovo je pterodaktil. Oh, ne, šta je ovo? Tako je velik. Može li neko nešto učiniti? Možda će mu čarobni štapić pomoći da se vrati nazad. Super! Eva, odmah u kancelariju direktora. Ja nisam ništa uradila. Zdravo. Da, ovo je direktor Lego škole Uhu. Zdravo, direktore. Zdravo. Eva, molim te, sjedni. Eva, šta se desilo danas na času paleontologije? Dakle, samo smo predstavljali naše projekte, ali odjednom je moj dinosaur postao velik i počeo letjeti po sobi. Iskreno, to nije moja krivica, nemam ništa s tim. Znam da si dobra učenica i vjerujem ti možeš sada ići kući i nadam se da se ovo neće ponoviti u budućnosti. Hvala vam, direktore. I ja se nadam da se neće ponoviti. Lijep dan ti želim. Eva, doviđenja. Stvarno sam uživala danas u Lego školi i sada bih voljela biti bolje pripremljena sljedeći put. Dobro jutro, djeco. Dobro jutro, učitelju. Dobro jutro svima. Šta se dešava? Eva, dan s temom Lego je bio jučer. Moja greška. Djeco, uvijek obratite pažnju na svoj raspored i sve 2 put provjerite kako biste bili sigurni. Nikada se ne bojte naučiti nešto novo, jer kada ste pripremljeni, sve je zabavnije i zanimljivije. Dobro rečeno, Eva. Šta misliš da je to? To je bogata škola. Hajde da uđemo. Let's go! Wow, sve je napravljeno od zlata. Već mi se sviđa ova škola. Wow. Tako cool. Dobro jutro, briljantni umovi bogate škole. Vrijeme je za učenje i napredak. Zdravo. Ćao. Ćao! Hemija. Počnimo našu zlatnu lekciju hemije. Danas ću vam pokazati eksperiment kiše zlata. Šta? Kiša zlata. Hajde da pomiješamo ova 2 sastojka. Ali to ne izgleda kao zlato. Samo čekajte i uskoro ćete vidjeti. A kada se ohladi imate kišu zlata. A sada, djeco, pokazat ću vam kako da ovo pretvorite u zlato. Wow. To izgleda impresivno, ali dopustite mi da vam pokažem eksperiment iz moje obične škole. Počnimo. O moj Bože! Pogledaj to!
Nikad nisam vidio ništa slično ovome. Mogu li to dodirnuti? Ne, vrlo je hladno. U redu. Dobro urađeno. Steffi, dobila si ja. Tjelesni odgoj. Bogata škola. Vrijeme je za tjelesni odgoj. Uđite. U redu, fudbalska utakmica, hajde da počnemo. Fudbal. Šta je ovo? Košarka, hajde da zapalimo atmosferu. Adi, idi. Da. Sada pusti mene da probam. Ne. Ovo uopće ne izgledaju kao lopte. Pokazao vam. Ovo je pravi fudbal. Hajde da igramo, momci. Ali nije od zlata. U redu. Sada hajde da igramo košarku. Stvarno mi se sviđa tvoja čudna okrugla lopta, tako inovativna. Uživaj. Likovna nastava. U redu. Učenici bogate škole, vrijeme je da budete kreativni, dobrodošli na čas likovno. Volim umjetnost. I ja. Oh da, hajde da počnemo. Obojaću svog medvjeda u zlato, stil bogate škole, zar ne? Izvodim svog medvjeda u zlatnim draguljima. To je luksuz, zar ne? Čekajte dok ne vidite moju cool ideju. U redu, idite i stvorite nešto nevjerovatno, imate sat vremena. Imam i ja sat vremena. Let's go! Prvo ga trebamo dobro protresti. U redu, pokažite mi svoja remek djela. Upoznajte mog medvjeda od zlatnih dragulja. Zar nije prelijep? Sada pogledaj mog medvjeda obojenog zlatom. Baš kao i ja. Pogledaj mog medvjeda u stilu superheroja. Vau, tako jedinstveno i kreativno, Steffi, to je ocjena A. Oh, hvala. Ha? Vrijeme je za ručak. Vidimo se na ručku. Okay. Dobrodošli u zlatnu kantinu. Šta mogu donijeti za vas danas? Oh, mogu li dobiti zlatni burger s pomfritom, zlatnim nugetima i zlatnim krofnama? Isto tako. I ja. I zlatnu krofnu. Sva vaša hrana je od zlata? Da, Steffi, šta bi željela? Mogu li dobiti zlatnu jabuku, molim? Naravno, Steff. Znaš šta? Zapravo sam dobro, hvala. Ova šala će biti epska.
ljudi, nemam šta raditi, mogu li vam se pridružiti? Da, naravno, sjedni. A, zmija, skini to. Žao mi je, bila je to samo šala. U redu, opraštam ti, ali molim te, nemoj to ponovo raditi. Imam pravu hranu. Prava hrana, šta misliš? Dopusti mi da ti pokažem. Možeš čak i probati ako želiš. Ukusno. Prijatno. Fonetički. Ponimo nau lekciju fonetike. Šta radiš? U redu, djeco, ponovite za mnom. A, B. C, D, E, F. D, E, F. Šta nije u redu, Stefi? Zar nemaš svoje zlatne naljepnice sa slovima? Uzmi ih. Hvala, G, H, I. Nastavimo. H, I, J, K. A, B, C, D, F, G, H, I, J. Opet. Ko je ovo uradio? Nisam bila ja. Obećavam, oni su započeli. Stefi, direktor te želi vidjeti sada. Da, naravno. Dođi ovamo, Stefi. Zdravo, direktore. Zdravo. Čuo sam mnogo sjajnih stvari o tebi od naših učitelja i želio sam te pitati da li bi razmotrila da ostaneš s nama. Rado bih ostala, ali moj svijet me treba. Usput imaš užasan brk, popravi ga. Zaisec, sta. Excuse me? Volim svoj svijet, svoju školu, svoje prijatelje. Domaći zadatak, moram ići. Zdravo, razrede. Zdravo, učitelju. Molim vas pozdravite našu novu učenicu Evu. Zdravo svima. Molim te, sjedni. Hej, pogledaj šta imam. Hej, pogledaj moju olovku i bilježnicu. Tako je cool. Mnogo mi se sviđa. Znam. Učenici, vrijeme je da predstavite svoje naučne projekte. Danas ću vam pokazati erupciju vulkana. O, impresivno, hajde da vidimo. Trebam dodati još malo. Daša, pokušaj drugačiji omjer sljedeći put, u redu. U redu. Alex, ti si sljedeći.
O, šta je ovo? Danas predstavljam planete Sunčevog sistema. Vrlo zanimljivo, Alex, možeš početi. Sunce se nalazi u centru Sunčevog sistema. U Sunčevom sistemu ima 8 planeta. Ovo je Merkur, Venera, Zemlja, Mars. Dobar pokušaj, Alex, ali si pogrešno naveo imena planeta, molim te sjedi. U redu. Eva, sada je tvoj red. Danas želim predstaviti probavni sistem. O, impresivno, možeš li nam pokazati kako radi, molim te? Naravno. Probavni sistem razgrađuje hranu na sitne dijelove kako bi naše tijelo moglo koristiti energiju iz nje. Odličan posao, Eva, to je 5. Da, hvala. Učenici, to je sve za danas. Vidimo se. Daša, Alex, želite li se družiti poslije škole danas? Ne, danas sam jako zauzeta. A ti, Alex, možeš li ići sa mnom? Ne, i ja sam zauzet. Eva, imam nešto za tebe. Stvarno? O, šta je ovo? Pauk! Zdravo, tata! Oho, zdravo draga, šta se dogodilo? Možeš li mi, molim te, kupiti neke fancy školske potrepštine kao što druga djeca imaju iz škole? Žao mi je, Eva, nemamo dovoljno novca, za to trenutno moram raditi. Oh, u redu, tata! Dobro jutro, učitelju. Dobro jutro, ale sjedni. Dobro jutro, učitelju. Dobro jutro, Daša, molim te sjedni. Zdravo, učitelju. Zdravo, Eva, molim te dođi. Pogledaj moje zlatne lance, pogledaj moj novi pametni sat. O, tako cool, pametni sat. Hej, pogledaj moje narukvice. I moja nova super ogrlica. O, mogu li ga bliže pogledati? Šta? Naravno da ne. Oh, vrijeme je da vježbamo engleski, učenici, ale dođi do stola, molim te. Ale, upotrijebi slova i sastavi riječi. U redu. Završio sam. Nažalost, pogriješio si, sjedni, ale. Oh, ne. Daša, ti si sljedeća, dođi ovamo, molim te. Daša, treba da sastaviš riječ Rajn. U redu. Završila sam. Nažalost, Daša, pogriješila si, sjedni. Svejedno. Eva, sada je tvoj red, molim te, dođi do stola. Eva, možeš li sastaviti i spelovati riječ sno? Naravno. Bravo, Eva, to je 5. Ej, ohu.
Učenici, čas je završen, vidimo se sutra. Danas idem na Barbie zabavu poslije škole. Idem na Spiderman zabavu danas poslije škole. Mogu li vam se pridružiti? Ne. Ne. Tata, Šta se desilo? Eva! danas sam dobila tako dobru ocjenu u školi. O, tako sam ponosan na tebe, Eva, moja zvijezdo. Hej tata, moji drugari imaju tako cool dodatke. Mogu li i ja imati neke? Žao mi je, Eva, ali nemamo dovoljno novca za to. U redu je tata, razumijem. Ale, pogledaj nju. Dopusti mi da to slikam. Super. Učenici, danas imamo početni čas joge Daša, ale sakrite svoje uređaje, molim vas. Daša, ale telefoni nisu dozvoljeni u ovoj školi. Moram razgovarati s vašim roditeljima. Oh, ne. Daša, ale upravo sam razgovarao s vašim učiteljem i rekao mi je sve o vašem lošem ponašanju i lošem uspjehu u školi. Stoga ćete biti kažnjeni. Molim vas da mi date svoje telefone i sve dodatke. Jesi li dobro, draga moja? Ne, djeca me ismijavaju u školi. Čujem te, dušo, djeca ponekad mogu biti tako zla, ali imam nešto za tebe što bi te moglo raspoložiti. O moj Bože, hvala ti tata! Tako sam naporno radio, Eva, a ti imaš tako dobre ocjene u ovoj školi, tako da je ovo moj poklon za tebe. O, hvala tata, ti si najbolji. Zdravo svima! Vau, super olovke. I meni se baš sviđaju. Zaista, mogu podijeliti s tobom. Hvala ti, Eva. Hvala ti, Eva. Eva, oprosti mi za moje ponašanje. Eva, jako mi je žao što sam bila zla prema tebi. Hvala vam, ljudi, to mi puno znači. Učenici, danas imamo test. Učenici, vrijeme je isteklo, donesite mi vaše testove. Vau, čestitam učenici, danas svi imate 5. Hurra! Hurra! Sve te fancy stvari su nas ometale u učenju. Da, od sada nam je škola prioritet. Zapamtite da su najvažnije stvari u školi znanje i prijateljstvo, a ne moderna odjeća i gadžeti.